ارت زانه زانین و خوافر کرنا ات شریعت اسلام دا چند گرینگی آخواه هی ساکن ویره گوتنا پیغمبری صلی الله علیه وسلم وقت بیجت من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، یعنی هر کسی که خود تعالی خیر و ایویا دیوی دینی دا شهرزاکت بجاوه چند گرینگی آخواه یا هی. حتی حدیث جديدة في عمر صلى الله عليه وسلم تبيجت طلب العلم فريضة على كل مسلم بجاوير معنى جاءوا داخاز علمي طلب علمي فرض واجب سر هر بسلمانك بيتفيام همي خفيري ديني اسلام بكن هر تشتكا السر مواجب ام خفير بكن بزانن او كيشكا دا ام بكن و هر تشتكا حرام جا بيت ام بزانن دا ام خواجه دير بكن. هنديك علمه وكي امام احمد بيجت هنديك علم زانينه چتش نايته بران بري علم زانينه اگر نيتا مروفي خالص بو رب العالمين بت بجا سرمه هميا بيتويا ام خافيري دين خوابكن ام خوابكن زانا اد في شريعت اسلام ده.